Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. Postponed star question 3A. Postponed question 3A. Star question number 1. Answer provided. हो व्हिडिओ तुम्ही पळयलो. सभापतीन कॉल आउट करतकूच आमदार वेंझी TCPचो पोस्टपोन प्रश्न मांडटा आणि मंत्री विश्वजीत उठोवन जाप दिवंक उबो रावता. मात 30 सेकंदा भितर सरकार म्हणटा आमदार वेंझीन प्रश्न मांडूकच ना, फुडलो प्रश्न घेवचो. I have already called out the next question. Next question. Star question number 1. Why one? He called out the question. No, he has not called out the question. He called out. Kide bole idhar hai. Shit. Because sir, He has not stood up. he stood up and called I'm out. looking at him for the last 10 minutes. Sir, you're already calling out that question. Why did the minister reply? Are kide does the minister Star know what he's question doing? number 1. Postponed star question. Why is it? Did not- with due respect? He did not stand. Sir, can I show you? He did not Can I stand. show you? Him calling the question. Check this. Check this. Check. Check this. Benji is calling out the question. आमदार विजयान विधानसभेचो होच व्हिडिओ मोबायलार प्ले करून दाखयल्या उपरांत सरकारान प्रश्न घेतलो. मात जाप पळयात. We want the details of the fees paid which you have not put. All your information is falsifying. Your information is falsifying. Your information is not mentioned. सगळे दिले. आम्ही आता समजा 9 कोटी सुमार बिला झाली. आम्ही जे आतापर्यंत पे केल्या ते 5-6 कोटी रुपये आम्ही पे केल्या. TCP department is doing maximum fraud. From your answers, it looks like your department looks more like a legal background and rather than a planning authority that TCP has to be. काँग्रेसाचो लिडराचो ऑपोजिशन ह्या लोकांनी चड आणि चड कन्वर्जन आपल्या टायमान केल्ले आसा 9.5 कोटी रुपये आणि हे अधिकारा टाउन प्लॅनिंगाचेर विचारपाक हांगा दिव तुका स्टेटमेंट की काँग्रेस पार्टी डिस्ट्रॉयड द स्टेट ऑफ गोवा बाय कन्वर्टिंग द लार्जेस्ट लँड. अरे बापरे मुख्यमंत्री असलो त्यांच्याचे गोष्ट काय बापाचे मुख्यमंत्री तो सगळ्यांपेक्षा चड काँग्रेसी गाडी मारता. जो काँग्रेसी केलो तेका एक्झाम्पल जो यू आर पॉइंटिंग फिंगर्स डिंगबर कामत शॉर्ट पॅन्टाचे वाट लायले हे काँग्रेस पार्टी वाट आणि तू त्या काँग्रेस पार्टीचो लिडर 3 आमदार उरले बाकी आयले या साइडीक. अरे माय फूट यू सेव गोवा यू कॅनॉट बिकॉज काँग्रेस इज डिस्ट्रॉयड दॅट्स व्हाय युअर नंबर्स वर डिस्ट्रॉयड. काँग्रेसाचो मरे टॉलेस्ट लीडर प्रताप सिंग राणे अजून काँग्रेसीन काँग्रेसाचे अजून प्रताप सिंग राणे आसा. माझो बापायचे उलोव नाका तुझो बापूय मंत्री काँग्रेस ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.